Eto, prvi put radim ovakvu vrstu videa, reakciju, valjda će zvuk biti ok. Javljam se iz špilje, iz kuhinje, nebitno. Znači, dotaknimo se i pričajmo o utakmici Rijeke i Ludogoreca jučer. Prvo, postave. Svi smo čekali, niko nije mogao biti siguran s kakvom će ekipom Đalović izaći, to jest s kakvom vezom i napadom. Obrana je bila fiks, to se sve znalo još i od prošle godine, od ove, tu nema se šta mijenjati. Uglavnom, znači u vezi su krenuli ko zadnji vezni Dantaš i Petrović, na desnom krilu Endokit, na ljevom Menalo, Janković na deseci i u napadu Fruk. Ludogorec, na iznenađenje, mislim nije da sam i nešto pratio i da znam kako igraju, šta igraju, protiv Minska sam pogledao uzvrat, prvu utakmicu nisam gledao, ali vidjelo se znači da oni idu na zihericu, 5 od pozadi, to malo sam počačkao njihove formacije utakmicama prije, nisam vidio da su ikad igrali, mislim ikad, unazad, ne znam, par utakmica da nisu igrali s 5 od ozada, šta je bio znak da idu na sigurno, ako kakva kontra sjedne njima super, ako ne 0-0 kuća. I onda formacija Rijeke, znači tu se isto odmah moglo vidjeti da će Đalović igrat na, ajmo reći, na rezultat, na ajmo isto reći na nulu, neku kontru ako sjedne, ako Hail Mary neki, ako se desi 1-0 i to je to. I uglavnom dobro, krenula utakmica, kao što smo pretpostavili, jedni i drugi oprezno, bez ikakvih prilika. Završi prvo poluvrijeme, na tribini svi, ovi su zreli, znači, moraš krenut naprijed, moraš napast. I očekivali smo u drugom poluvremenu da će to krenut na bolje, to jest ofenzivnije. Počinje drugo poluvrijeme, znači oni su napravili, mislim, jednu zamjenu, ovog napadača su izvukli. Ja sam bio uvjeren da će taj napadač crveni pobrat, jer je, imao je žuti, a imao je još nervoznih situacija itd. Uglavnom je izvadio njega trener Ludogoreca, Đalović nije ništa napravio. I tako drugo poluvrijeme ide, sve se nastavlja u biti kako je bilo prvo poluvrijeme. Tu i tamo neka mini šansica jednih i drugih. Fruk trči naprijed, pritisak radi, umara se. Znači, jalovo. Dolazi 60-70 minuta, znači, čekaš neku zamjenu, nešto, događa se zamjena, izlazi Dantaš koji je bio najbolji igrač do onda. Znači, najbolji u biti igrač kad se pogleda cijela utakmica bez dvojbe. Ulazi Gojak umjesto njega i Menalo izlazi, ulazi Rukavina, što je meni ok, po meni Rukavina traji počet utakmicu, već ako ćeš igrat ne znam, Menalo igrač koji je Joker s klupe, ajmo reći, koja je njegova pozicija, to niko više ne zna. Znači, on je prošle sezone igrao desnog beka, igrao je desno krilo, ušao je par puta ko lijevo krilo, tu je riješio Varaždin, to je jedna od najbitnijih utakmica za prvenstvo, kad je u 90. sam napravio slalom i onaj dupli pas sa Frukom, 1-0, i to je bila jedna od utakmica koje su riješile prvenstvo na kraju kad se pogleda. Ali, gledajući pripreme, Menalo je možda najmanje od svih u napadu pokazao. Jednostavno spetlja se, uvijek kad dobije loptu spetlja se, odbi se.
tanko uglavnom. Dobro, ušao je Rukavina umjesto Menala. Tu se čak nešto i dobilo malo ovo, ono, vidi se da on ima, ja očekujem stvarno od njega dosta, od Rukavine, malo da izbaci to glumatanje, padanje, simuliranje, nervoza, dobro, on je još mulat, koliko ima, 19-20 godina, tako da ono, ajde. Ali uglavnom, eto, to su bile prve dve izmjene, prolazi 60-a, 70-a, 80-a, ništa. Ulazi Lasickas umjesto Dokita, opet imaš dva desna beka na desnom beku, napadačkih opcija nema nikako. Fruk i dalje trči, umara se i onda dolazi u one svoje dvije prilike, gdje je doslovno sam sve napravio i završnica, to jest umor, to jest taj pritisak, jednostavno izgubio snagu, prva je utakmica, još nema se toliko snage za odigrat cijelu utakmicu pod tolikim, koliko je on trčao naprijed, to je bez lopte je previše jednostavno. A uglavnom u sve te situacije šta je ulazio pod pozicije desetke, primao loptu na 30 metara od gola i sam išao, to je mogao raditi kod desetka, da je još imao napadača nekog kome može povratnu, jer se priča kako je on bio škrt, kako samo gleda sebe za prodat, ne, znači jednostavno nije bilo opcija, kad je on imao loptu na krilu, kad je prošao, kad je mogao gurnuti, jednostavno nije imao same igrače mislim i filozofija naše igre je pucaj. Tako je bilo, imaju svi pravo, Jankoviću nećemo ni pričati koliko ta lopta ispuca, potroši, mislim, to je jebi ga, tako igramo i to je to. I uglavnom, dolaze, zadnji 10 minuta, probaj nešto, ovi tu, znači ništa, brane se, čekaju da završi, stavi tu špicu, pa nešto možda pogodi, pukne, ništa, lagano, 0-0, sretni oni, sretni mi, to je sretan Đalović, mi ne znam baš koliko smo sretni, jer ako se ovako nastavi igrat, ne znam, to mislim, bilo je prošle godine stvarno tako prvenstvo da jednostavno si išao na te rezultate, ajde, to se opet. Sad imaš nove igrače koje opet nisi tog Jankova iskoristio. Sijarić je došao kod desno krilo, znači nama bek ulazi kod desno krilo, mada taj Lasickas igra u Latviji. Više igra desno krilo, ali ne kužim. Znači, ne kužim na 0-0 igrat protiv ekipe koja se brani, protiv ekipe koja znaš da je najopasnija doma. Očekivat tamo neku igru, no dobro, uglavnom nećemo još se vatat uzvrata. Ali sve u svemu jako slabo. Nazad je to ok izgledalo, opet spominjem Dantaša koji ima odličan pregled igre, stvarno Xabi Alonso za sirotinju. I mislim da je bolji igrač, sad defanzivno možda, ajde, ne znam, ali distribucija lopte i to sigurno jače od Selahija i to smo dobili u njemu jackpot. A ovo drugo, tanko, mlako, pa ja ne znam. Ja samo nadam da neće biti opet naš stil igre Simeone ball. Znači, igraj na 0-0, 1-0 ako šta zaluta, bitno ne primit, ako zabimo dobro. Nadam se da to nije, opet ponavljam, prošle godine je to bila druga priča, bilo je čudno prvenstvo, osvojili smo sa 65 bodova, to u zadnjih 7-8 godina bi bili treći ili četvrti s tim brojem bodova. Tako da, evo.
ne znam, ako ovako nastavimo, mislim, taman si dobio atmosferu, Krajlah je došao, publika, pun stadion na prvoj utakmici, prošle godine kad se sjetimo s kim smo bili igrali, nisu bili Dukađini ko je bio, nemam pojma, oni Rumunji, druga liga što su igrali, imamo, ne znam, 3000 ljudi na stadionu, sad imaš 8, imaš atmosferu, dobio si pojačanja, dobio si kredite, znači koliko je Đalović kredita dobio s ovom titulom, to ne znam šta se mora desiti da i zato me je strah da on ne misli da je to nogomet s kojim će moći uvijek igrat, osvajat i bit konkurentan, jer igrat na te nule i na kontre neke, ako te pukne šta ovo ono, mislim da nema smisla. Sa puno gorim ekipama smo mi uvijek, bar u toj Europi, doma izgledali dobri i prilika imali, jebi ga, bilo je poraza, izgubili smo i to, ali nikad nije bilo ovako meko, evo. Ovo je baš bilo kamilica, meko, igraj na 0-0, šta će sad dalje, ne znam. Uglavnom, da, nema se šta utakmici više puno reći, šansi doslovno nije bilo, imali su oni iz kornera kad je semafor pogodio gore, najbolja prilika, drugo ništa. Ali na kraju izgleda oni sretni, Đalović sretan, navijači mislim da nisu baš sretni. Uglavnom, eto, to je to, pa napišite ako ko uopće bude pogledao ovo, kako ste zadovoljni vi s taktikom, da li je to neki smjer kojim ćemo ići dalje, kojim bi trebali ići dalje ili ne bi trebali ići dalje. Ne znam, meni se osobno, neću reći da mi se ne sviđa, ali